Тамчыдан көл куралат. Кайдыгер карабаган кайрымдуу инсандар, сиздердин жардамыңыздар менен жаш өмүрдү сактап калалы. Баткен районунун Жаңы-Жер айылынын 28 жаштагы тургуну Шарипов Кубанычбек 4-стадиядагы боор циррозу менен жабыркап келет. Кубанычбектин өмүрүн сактап калуу үчүн чет өлкөдө операция жасатуу зарыл. Операция үчүн 35 000 АКШ долларындагы каражат керек. Мына ошондуктан кайрымдуу инсандардан жардам күтөбүз. Сиздердин жакшылык бир эненин көз жашын арчып, бир өмүрдү сактап калат. Кубанычбекке жардам берүүнү каалагандар үчүн электрондук эсептер РСК банк аркылуу Шарипов Умар Мамажалиловичке которсоңуздар болот. Ал эми Элсом жана баланс кейжи аркылуу 0773 54 48 61 Шарипов Умар Мамажалиловичке которсоңуздар болот. Assalamu alaikum, kalak eli yurtum, Müslümanlık tuğanlarım, Müslümanlık milletimiz, orusak, birbirimizde kavar alıp, jardan beriş vardık, Müslümanlık vardık milletimiz. Şonduktan Müslümanlık tuğanlarım, eli yurtum, şu orada yatan balam, Indiyaga varıp, borunu almaştırışka tuğ geldi. Oşun için sizlerden şu balama akçalay jardan berişizleri sizlerden soran gittim. Şu balamın katarı da sizlerde bala çıkanlar menen, Baktılı bar olunuzlar, baktılı olunuzlar. Sultan Allah talan bardığınızlar, yekmine baktılı jakşıdan bergen olsun. Tınç olunuzlar, densi olunuzlar. Allah'ın yolunda cennette görüşer.